satu doa mustajab dengan 10 kebaikan. Jom kita baca sama-sama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Jangan lupa untuk amalkan doa ini setiap kali selepas solat. Semoga video ini bermanfaat. Malu mengaji, ingat kami, ingat KMP.